SOMPA 106.5 FM Accra Suni Ghana this year mum nyina chiama makwaba edi aba no pa no nsia kase bo eso ebredru so sensem ahodo ayensa so so no pay no yede ne nyina ebesom mo se kase bo efri atena ye kase mu ewo enkran dome Watermelon Street eho ena yebutuo SOMPA 93.1 ewu mase wo so faxe bo ni bi ene anopay Adamfopa Radio ewo Paris France wo so to apete doma 100.7 eno ewo doma hinkro enkranza SOMPA 90.7 Techiman eye 106.1 FM SOMPA enafe 98.9 eye SOMPA Sunyan Kingdom 106.1 FM wo mankesi mu anopay wo so to apete mfifi mantemo SOMPA 101.1 eno ewo takwa obapa na ya ka chire ne doma no pay wo mu nyina fa kase bono ebi Kanesh Urban Radio eno ewo enkran Kanesh Market decoder no so uko bia FM stations ne wona hwehwe SOMPA FM abehunu yen ewo ho ye streaming live ewo Facebook and YouTube SOMPA 106.5 FM Accra on Facebook and SOMPA FM live on YouTube www.sompaonline.com ehonso ya churchro bi egu ho no betimi akọ na wakọ kenkan ye dia seda e mana na Kojojesi Company Limited a woton adansie ho ne makoho na kokoje wode e wo na kache 20 clinic asiatica expert into to asintri na etwetwe ma osisi no wuntimi emfantena sekora no 21st clinic ene ye kamfo ede ama wanopay se wonya ntwitwi wosi apɛ ya toothpaste ene ne brush ne bi na anopay fatwitwi wosi mu wanum ente kama na enema nyina entimi nkonkan nwumakoi adawuruma ensama hodo a yede enam no nia ebedi mu akote ne bi ene se Ghana press for omabo adwuma pa omaba modern akwache parcel ma kuma akwa aduoson miensa na we bola emfinfin ho omachi nipa bi aka ho aban ede ato dwase yana abukari ya wotoso mienu a wati nananom ewo ensie de no wo hwe adwuma wo beye ye ewo dagbon ho ene moa wode bo wo my Ghana eyade se yewura emfida na wansanfoforo mu no Abdulsalam Mustafa wono eyema mfrafo de ma NPP was look kokoko amanyoko no wode ato dwa kire se ye hwe mu pa afri 92 aban ye otisui wo mu nipa ba kwese oboase wostimrase bedwani ede adesreden krata ibi akoma NPP amanyoko se owura ayiwa free ye doctor wo ye ne huduo bi a sabiensem fata wa amanyoko ne mu enti wo montia no laba abaya wo ye law student mpo wo se onya MP obedi e wo menhia south no wo kodwane the base movement for ye de mu nkomo bebro Teachers and Educational Workers Union eyete wufo ni fusagfo womo bo aban entreni ni nyina no efa controller payroll hihye bi ya womo kire se womani enye ho emu nsem anopai ye de bremo na nipa baako sese me no ka se wahwere ne nkwa ewo mine na ede na esi ya etutu okoba ye ma sa de we nyina si ye emu nkyeremu wa wei ena no pay ya bono sekase bo a edikan yanuanom banu ye bekenkan ede amamo ADWOA ASARE enimidin mene oduma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma afi yenshen seminase emfa emau na yekopie mu ewo bole na eho bole district police command no wo mo akwachi nipa mienu a wonche won no nyese bia na wo mudi agoro na ba kupira na nyonko ene won kwachi won na emum nia ye frɛ no cannabis Jamaica nkontomre yesusu se ye wi ntampe yen ya wonom a womunum no kuha no magye kumi ebi nso kura twini kumi no magye mu se kuha no eno bi na ekita won na mako omo ye no ntabo se na ya omo ye no ade yellow pasre na omo achechire ne saa na minim se saa de yellow no omo ashada ye no se omo de be chechire cannabis ntampe wi Jamaica nkontomre ntampe no eno no omo de be chechire de ya presifo chi won no omo de saa yellow ni bia na achechire na won ya bone boa mako eduoson miensa 73 ena presifo he we mo de kwan omzo asa no mo nsam no to sensisu sa na we na highway operations omo ye no Savannah mantam no mu ena Bola district for no won de che won na won wie ya enkrofo ipo mo freedom won nim se presifo say IGP say won mo nye bribe bio na won mo
As one pay promotion tea. One more job brabo dear. Now no one years on come 300,000 Ghana cedis can 3 billion. Sanka Jawedi and Camonina Munyaye na Yankoya baby. And a person for there who born dog, who are you? Wouldn't see a promotion. And one more jetters are 3 billion. And one match in the Pamuni, Edward Mako Makachi. Now, as some way no SCO Bandam Quanta at the call a Tesla. If you want to quantum ponum hono, and what they see, Nanakano, every Tachima, yet near Chemu Krawa, and now pressing for chair, kind of number, now kind of no intimate, the number no, nay AS 4874-25, that's a phrase, ya no mologista can. And now one more day, action narcotics, and I'm penny for actual one. Many workers say, one more coding sense me. Now what you say, now Baba Kokra Womo, ya no crowd, you are Jitu Muse. And okra adena de one more dia one more je one more common de kwa komobi ewo senje community bi no ben bole ena nkomo de ade na fa hode akwa yesa na so me no ka se nipa mienu nyina no wo prosifo kokuma prosifo yo ma sem hwemu se wo mudin se prosifo ansadan fo mudin na ma na emum ni opeso a kira prosifo opeso mo chane se ka na de wo mo achi ka na sisi eda Facebook de so no ena niema no so na egugugu mo nchen bebre no wo mo ya asem hwemu na sa na emen enkamfo ase wo ba do wo no kura wo ma gia tum zampa wo mo adin se mu no sa no still wo mo de be kwa forensic club no makwa akwa emu hwemu na se eyampa se forensic club no e ba be ginam pa sa de na Jamaica nkontomire wi yen entampe ni bia wo me ne aban be ko ahye Ebusia ye to akase bono so ede amamona enkrata bi efri Ghana ban honomo aba ya womode ya konsem ema ebusia ene wo manfo e wodagbon empotamo ni nyina no efa ya na abukari mahama wotoso mieno ya wo ye overload a wodagbon ho enra ya ntiasem de ena enkrata bi eba yese ya na ato nanom ewo ensiedo na wo hye enkrata ya ban ede ba ye no a omampani His Excellency John Dramani Mahama wo mu gina na mo sign enkrata no na wo esrese omanfo nyina ebeso ya konsemi emu no macheche wo mowre ni tishu pa ene adehye kronkron abusua ya ewo dagbon honom na wo chemu se ya na abukari mahama wotoso mieno wo hye adwuma wo beye yese overload wo dagbon honom a enya de yese Ghana ban ewre betimi afrida se mre bi etwemu na dagbon potemu ene eneko wo china ka mentime ho asento kwanketenkete akodo bi a na eta sore ewo dagbon ene ne potemu no enam ya na abukari kuro ya ensa so ne nimudie ene nakoma pa eso ena enne asumdue etimi ye niti ewo empotam ho enti papa ne de wa ye adwuma wode nkambo mo bia koye ne mpontuo abadagbon ene ne mpotam e bia tre aso Ghana fo nyina eso enti se ne nana etinananom ewo ensie do dia na esese aban no ema royal family no ehunu se arehosam a ato wo mo no oman Ghana nyina na ato enti aban no ede ya konsam ema wo mo a wose anamo biara ya wo muso betu na enhihya ahodo biara ebegu akwan mu se de beya ebre ya esafatam ntutuye ne nhihye abusia betena se na wo mo ayede ababeto aban nanim no wo mo so ebeso mu na afei no wo mo ahyede wo betimi aye ede abo abusia na emomu emprempren ya ye wo mu idie Ghana ban asre empaebo ede ama royal family no ene omanfo e wodagbon ene ne mpotamu nyina se Onyankopon nankasa nchichi wo mowre na sa bre ye mu odin wo betumi aso wo makomamu na watimi ama wo mo atena se ache ebre se fatamu no enhye bia abusua ne beye wo mo ne beto aban animu a Ghana ban echirem se wo mo so besom na emwa biara wo mo de beboa ama ayeyo no ho hyehyeye atimi akonkan no aban ne behye na waye ne sa afi yengura amanyosem mu esanse amanyosem no ma yi se yate asimu na we a waka say we mabunu dom frafo ma MPP wo so kuru kwa manyoko no ye friend Abdul Salam Mustafa wono na ye ka say wo say wo hu ade bi na sa de we say wono anka sebe producer amanyofo okrom ha say no bi ani wo beka say NDC wo mote akonya so a wo mu bu oman yi wo mu muni pe ba akokra mfrani mu nsem ho a en wo mu ye wo mu mfrani pa nya hwe ni wo mu ni ma ene macho na asemi wo ka ni nyina no na wo ka de ahwese na anu kwasi ada mpo ahomache ena boafo soronko edema kane vice president Alhaji Dr. Mahmoud Bebe Baumia Dennis Miracles Abuaji ono kra wadi DCE ewa kwapem hopen na wono
anu obetwero mpoto ni Facebook ne so ahomachi o say kura de wakwa akopre say nkitahonde bofo e wo MPP amnyoku no sa be no di bremu a wo fira no ne a wo ba wo duru kotoka say e no Accra International Airport wo duru Accra International Airport no a ana yokufo tam no chese ne ba de kura ma na mfa nto hompo da cabin no mu no a ana wo mo chi no na wo mo chi no a ba bia onam kura wo mu hu ba bia wo mo hwe no antinra ana wo ko yokufo akachi ene nipa board dompem ko ho say free miracles aboaje now no na nye nipa ketwa eno na Mustafa Salam wodi frɛ ene wo kaka so no wo je ene gafo nyina mo hwe say ye ka wo mo a wo mo mfa Ghana fo adwen nya hwe wo mo mu nipa wo mo mu Ghana fo a NDC fo na say nye we ya mutimi chi obi bra Ghana ha say ya wo ko radio ni so a wo te ho da bia kasa manche no wa kokora manche no na wakodi ne dwuma na wo ba mo ma ne nkofie kura no nkohu ne yire ni mu mo se ya fa no so a ma me ehu ba bia de ne ko no wo kan say if people allow this broken system to persist. Look, I'm not prophet of doom. Better we protect it than to watch to allow it to destroy. That this government is doing. This perversion of the highest order I have seen, the most intolerant government this country has ever produced. This NDC government. Like I said, they will not allow any access to him. They will not talk to anybody. They have no respect, no regard for anybody. So they don't give a hoot. They won't talk to you. They won't tell you why. They just come pick you and take you away. That's all. That's the Ghana in which we live today. What I know is that he traveled, and when he landed in Ghana, he was arrested. That's all. Not when he was going. So this guy was absconding. That is somebody who has traveled and has come into the country who is not a flight risk. We arrest people when we feel that they are flight risk. We mabnu dem fefo edema NPP was no kokroko amanyoko no Abdul Salam Mustafa enra ewo iyo akache eno den sim wetu NPP fo nyina anim Yedasua ejina NPP amanyoko no emo na mrasebedwini ya wogina mu edema omanfo ewo Oboase West abato mpeswa so ye onumunyamfo kwakuku aten wachiro nkrata atententen petition ene yemu nsam de eche ekureyi ya sa petition no wode koma NPP amanyoko no tiju pa ene disciplinary committee we wakopi bi ede ama National Steering Committee ene wakopi bi ama Asante Mantamu dwamtrani chorochrofo ede ma okuru nyina womu nsom na ensem ya wo kan womo emwa no se de be ya wo betimi aso ano ne nyina edemo manfo fijasi asokore Dr. Nana Ayiwa Friye wase opanyin no ede esu ne ban bi edi wamanyoko NPP ni mu a se committee na ntena se amfre no na wo mantwi nanim antea no ama nani ama ne ho so a wanhwe a enam ne nwumadi ahodo bi a wodi so ebema manyoko NPP agidin bone ene sen wochiremu esenansemu ntemu Ashanti Regional Executive Committee womo party constituency die ya womo ekoto abayi eniema hodo bebre womu esisi ye ewo executive election no asia womo gidi se efiri baabi ne baaye enye se saa memene dana adwuma na womo koye ye no ena de mentime ho ase ne baaye o ebi wo hono mo ehase efiri baabi ebi ena Dr. Nana Ayiwa Friye waye no wose nansemu entemu womo ewo honom ana womo ehunu se appeals committee no womo disqualify Kofi Owusu ansa ya wono ye aspiring youth organizer ema manyoko no ewo Ashanti region ho Joseph Kwabena Bonsu no ono so aspire so be second vice chairman ena abrante bako e friend Kofi Apiani enin ya wono so aspire so be first vice chairman na wose gina ya committee no womo esi ye no echire kura 2024 general election na womo ekoye no womo upholdi ye say saade no a nipa miensan ya mabo womu din no gina ya steering committee no womu si ye no eyamanyoko NPP decision en womo ye emma Dr. Nana Ayiwa Friye ya ye kana asemi wo betiti na mu tintim so se ade no appeals committee ne de ba ye ne de ne kwa so ano no enti eba ne sen ena sa gina ye no a womasi no enne abebobo aba ede oyine ene basabasayo ebeba manyoko NPP emu enti womu echire mu se papa no se woma nhye no woma ntia na niema bia wodo bia woye no wawura ha no akoka we yegu we yasum no akoka we yegu we yasum se wo asumesi we de otisei muntoma we munyesei no wose ye no de enya de se ebebo amanyoko NPP kura na wose wo ka kire National Disciplinary Committee ne se womo emfre Dr. Nana Ayiwa Friye
na afei asotwe bi a wo ho no wo mfa ma no sanse enam ne nsa so na saa mente me ho ase no a enne yehunu wa manyoko mu wo san krofo miensen mu wa manyoko MPP mu no ekoso enti ida se won betia no won betwi nanim ana won be suspend no ana mpo se eboro so a won mo ebe disqualify ne se wontimi hodi party office bia ewo amanyoko NPP mu na won mo gidi pa se won mo timi frɛ opanyin no na won mo de saa de srede no to nanim na won mo ka bibia ma ne firi hɔ no mo asomdue ebetimi aba amanyoko NPP mu afei nso won mo pese won mo san reinstate appeals committee no won mo disqualification no a won mo de brɛ saa nkrɔfo miensa emre bi a atwemu no won mo ensan ho engina saa de no so a se de be ya amanyoko NPP no asomdue ya esefata ebetimi agina mu wei aye anopa no nsia kase no ekoba je sisimpre mu na dawroma ne ya waso asene ya ya de bre wo se wo pe dansie ho ne ma papa ne a odisi dan no a unya problem bia wa akire no a eya na odo ani akyem ewo ekoba je sisimpre mu be ma na kache na afi akwa akoto bi esan se ehon ko a na se oto adansie ho ne ma papa no a yesa de guka mu de koja o free ente se ya anom de na omso ye de beguka mu de akoja ho so no de abese price no waje afachire ho enso ose wode iguka mu akoja afiri woboa waje ekoba de system premo ne de ne ntesa wono no waye adwuma no ache over 30 years experience ana wode yes adwuma yi eno nti oka woyo ye frɛ no wose ade ayo ekoba de system premo bema wono na me ka na asem e de akire wi se wo pa adanse ho ni papa ne bia efiri ni a wode hya se de se wode bekọ akọwie no me pa cho ya na obode do ani ache e na akọje jesi limited na so ye na akọpe bia to enye na wo ga na ha ba bia eno nti frɛ no na fa eji afutu ji akwankyere na won so nya sikapa fa gu botom ne bie ekwan a wo fa so afrɛ no no 0204 355 050 0204 355 040 ena 0244 419393 0244 419313 eno ekoba je sempre mo be ma wono ne number ena mde ma wo sa no abusua mi buza o wankasa mu no ene uso de ye na wo mpom tesen wa aposo na wa aposo etesen won so ho na me oya but money go 21st clinic na ye nhwo ena afi entiri bi no a ewo to ase e de fa osire mu a besi na kokom besi na ntin ho no on say ya na eta twetwe pa o ya o se mozupu fa nkwahye mozupu na no na aka asa na nse achewa ananse e de ho abufuo be yi wa no so onye prosini ni wa achewo no but modern afo na chimo 21st clinic ene ye fe ne sciatica na fe ye new sciatica no emfamfiri ho ma wo ye nkoa ne de sciatica expert originator ye wo Ghana mu ne bibre na wo enu nti ye ka ye de boy ho nsamana ne esan say WHO wa mu nyina nim say ye ka sciatica commandant no a ye 21st clinic ye nkra bata no do so Ghana ha bebre enkrante makaso akumasi sunya ne tachi man kranza afi takwatakura de brekum go so obo ase ba bia ye butu ho ye numbers na frɛ ye 0540311311 0540311311 o frɛ ye ne a ba bia wo bia ne be kyerɛ wo na afi onso aba na ne ben wo no bia atumi afa ne ahwɛ tu ase kama e de ama wo na emom se wo ba na ye semproye a me pa cho asama be ka kyerɛ wo a we nti na me di ka tu ho line de ama wo yo asama ye ka kyerɛ wo na se kope ya toothpaste ene brush ne bi eno ye semproye dru eno ye adro no a wo de twi osia eyi njempre nkomi ni wo hawo bi e wo sana sene eyi de free ho na ho atimi ato ya toothpaste ene ne brush e Leicester Ghana Limited na de baaye hwe se wo de twi osia anopa ne anwumre a da bia da no owo ahoto owo ahoden e wo san ne ho wo san achi nam no eye de ne pa na won so atimi ade ho ya toothpaste ene ne brush no enye na provision store shops ahodo nyina mu me kan wo pedodo no watu aton je number se na frɛ 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na one yen abonkomo eye wonu madawro mawo e na wo maso asene ya no pay ye somwo ma ye na ne ye ho ni botata mienu pemra ye ba ye kwa santimantam mu na naje wa wo so wo ko de bis TV Emma Aketuapa. Ayanokre Emma Aketuapa na yegutu jina santemantam mu a
asantimantemwe abaya yikra odi ehwo wo mfinhia na duonu miensa pe je se me wo fa ase kra nua no ye fra no na je wa bafo boni Michael so kra san kan de ne ho wo se enei Ghana fo omo bre Ghana fo nyina bre ne nkokrafo a edi o man ne so no wo ba ko office bi akokra o wote ho asantimantemwe ankokrafo nkwa ne DMP enu nti ba ne sa wo ma adwene ne kra wo ne bebo emabunu no adwene nyina ya nkokra adwene nkwa enu nti mabunu no ezo wa mutigina no wo fa MP ship no no wo fa ne yie pa enu nti wo no 23 years wasi wo pese wo DMP e wo Manhyia South na Manhyia South a wo kwa DMP e ho na na kan na napu na wo DMP do e ho wasi wahwemudi MPP ni NDC wo nyina mo bogus wo hia wo mokra the best movement Ghana first e ho no wo de ne kaka ekobo na watimi akwa DMP e de aba Manhyia South fo me my say me jinem on the ticket of the bay. I say the base policies are omode ba. I policies are a bebu kure. And I feel so. Omuma omo policies are any promise. Any promises are. In so jinem promises are omo show. Where promises are you will be share honorable Kennedy Japan a compare kwa. Which wow good morning me bedi a dance here say ni kuro masen. Ni na ye bedi o ye wo. Ti wa kan fo bi say you are joy. Honorable George Otibos. Share omo emodin bo krom hanum say ye bedi ho dance say the base e can for papa the base our policies are ebebu krom we nana ajewa ba for boni Michaels na wase won mo ehye ni kutu pan hye ni nkura e ma ni wura sa the base no no yero Otibos nsu ka ho e na afi wo kai Jacob say ye bo a joy 2012 wono ka ho e na akompre ko ya Kennedy one also can hubia amana yes na was one day about to come say onya bie to be say kimu a one the first person go back for forms we ye declaration ni we yepe one mo wo bi budget so chense no kra wo mota na chi no be mana wi ni politicians na nkasa no MP4 no ya tu aba yo mbo bia say bia young dele or do na mo kan o di o ne da su ti ase enti na me di support the man for the buyer na me tinti nkonobi ebe ni dia mani ambre ti ase ha ya na me die so na me hwem kola te se abaye sukono me ya ni die man bai adwure ni ho wo akoye ni bone nom akromfo uduwa de so mi amani mo me de so na me wura de ma bakra me ba na le wura de ko akola ba wo baye no de ntime support de ho queer, Momo Edwin Ghana for Kennedy compare for say Edwima or that's for the people. When you soon Okotamala, your son is true. A by hospital say Kennedy Japan a koto generator could see Homa or you be a sent to for. Colana should do no walk of Bona and said the name of my friend and I colana pre. There was mechanic. Now when you are Konyako, Robert Boy and Nana no me and Manoma. Looks okay, some industry, right? See to me in the family, family. Well, organic support, and yet to Jimmy support in Libya. We almost a down who say, Abaya and Iswadi who, and a baby, you didn't talk about Nonson, and Iswadi who, and I didn't walk on, and into one better, and she come up. We are sentimental when she has out to. Then I put the end. A one would declare my debate, you know. Now, Alex, come read, and a diamond boy by. Ebusia ye toa kase bono eso na Teachers and Educational Workers Union e twenty wa fra ni tewu Womune Federation of Universities Senior Staff Association of Ghana ya ye twenty wa fra ni FUSAG no womo bon trene ya santreni bo we kwa University of Ghana for se woma ye nhye se womo staff no eye FUSAG ni tewu fo adwumayefo no ye beruoli womo akọ controller and accountant general aketua homa pono enhye no so payroll system no na union no kiremu se womo tia sanse already no ye tetetete womo aketua be o ha mu nchichemu miensa dada entu salary ne beba ne atete ne man kakra bi afirimu na womo de womo nya koto controller nhye no so pe saa 3% na ye te womo dada no ebehuri akobe ye 9% enti at the end of the day no bo sika kura beba beto account mu se salary a wodi kofie no na eye kuma bi Chairman Eddie Matewu ewa University of Ghana eye Benjamin Nkumsa wonem semtwafo Eddie Nkoma kire mu sesa anhye we die emwa wo madwumayefo no. After 2 weeks no your best advice and as you know as my brothers also my share we are disputing all the right to our members here. After 2 weeks we meet back here but if I catch a by say my master 2 weeks near then because we are ready to say that 3% now
those financial institutions come from so they will make sure that money. Enti wombe de ombetimi bia said ye beya san hye we emma so ne maso kyena Benjamin Nkumsa wono na ye dwamtreni ematewu ewo University of Ghana na ye den nsɛm no kwa akopie mu ewo amanone a yekwe ye kɔ main ɛno ɛyɛ state a ewo New England region United States no afa krom ho a ɛhɔ no mo gyina na we House Speaker Ryan Fatu wono na culture to na Twitter tweet so ɛna ɔsan de bi kura ko Facebook no ɔkyerɛ sɛ ye ko obi aisefo na ekunu o de ahwe wo say nipa ba ko ye kunu aisefo a ɛna ebu sɛ na aisefo nde ɛyɛ hwan sɛ mura fi nkrofo na kwachi mi ayi ekanoforiata no immigration and customs enforcement for no wo na akoku nipa no sɛ ne wo mkoto tutuo ɛwɔ main ɛnura ya wo ɛnam so ma nipa ba ko ahwe ne nkwa wo ho no ɛno na nam so a papa ibe twa to Facebook ne so no na wo wiye ye ɛn wo to bi dia ma ne FBI for any Department of Homeland Security for ICE for nso share so mo nchanchen and what be kan wo che say wo de mo hwe ICE for ye na anu mo ye senka wo mo yi wo mo kura afiri wo se na anu mo kwachi kono firi ata man for kan ya wo mo yi wo mo nyina afiri wo eso mo fa ba ye mo fa se da nya de ama wo twa sika bro be se 90 billion e de ama ICE for so mo fa nkoto akutrement mfa mo nkrofo ho ban eno na asa de we nyina de abayo na no kura na so ma congress my friend say Chili Ipingri one also crowd the ban or just one no cry away. Say, Bako, Nipa Bako, my bonitu aye ice for, and a coon. Now, some way say, Namasoma, main governor, I friends agent Mills, what Nanwa to be just dear crown ice for one more pay, America. Now, no more free, Minneapolis, Monday about bedroom main, Mon ya, won't be to Mososa. Way and someone, every American memo, at the Abba, at any actually come, at the Amawo. Kasia Bono SC Nana Kojo Jesse Company Limited ena esoya sene 21st Clinic ebe boyen ena fe Yas toothpaste ene ne brush enso ejiye abamba yenmo yede Kasia Bono ebremo midin ede ADWOA ASARE mene oduman kuma chiame obrempong na kwaku ampoma ye sorry so amadwumadi enka ye atoaso